Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Jaron 12 Antuh Jumalah Jarolun siploh di atule Mengahlun lake bakaum dumna Sufnayuna zamanuna halawna nador Wallamuna lawamuna lawyuna bilmal Sufnayuna zamanuna halawna nador Wallamuna lawamuna lawyuna bilmal Zarahat tawhid ana albini halayni nadawir halayni nador Zarahat tawhid ana albini Miskit bakit lamba sakit dahu badoif Torok akan abu al-lawul al-miskin Miskit bakit lamba sakit dahu badoif Torok akan abu al-lawul al-miskin Sufna al-bintal nadan al-miswal Toribna susah wa fil alami Sufna al-bintal nadan al-miswal Toribna susah wa fil alami Aina lin alin alin aina lin aina lin aina lin aina lin alin alin aina lin aina lin aina lin Sufnayuna zamanuna halawna nadar Wallamuna lawamuna lawyuna bilmal Sufnayuna zamanuna halawna nadar Wallamuna lawamuna lawyuna bilmal Zarahat tawil ana albini halayni nadawil halayni nadar Zarahat tawil ana albini halayni nadawil halayni nadar Aina lin alin 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 aina lin alin 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 aina lin aina lin aina lin alin 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 aina lin aina lin aina lin aina lin aina lin aina lin. Kemana bang? Abang sendiri. Kayak ini.